Përshëndetje miq, jemi të emisioni Ura dhe sot do kthehemi përsëri në Greqi me Nilda Baxhën, sepse na ka sjellë një sociologe që më bëri përshtypje në studimet e saj. Emigracioni shqiptar në Greqi dhe në të tërë Europën ka vite që është bërë pjesë është bërë edhe objekt dhe subjekt i studimeve sociologjike për kualitetin e lartë që ne kemi arritur për përshpejtimin e integrimit, njëkohësisht edhe për plotësimin e disa të dhënave social politike që Europa ka vënë. Pikat e integrimit, detyrimet që në qoftë se ti do jesh emigrant, po duhet edhe të pranosh kulturën e vendit ku je, të integrohesh me të, dhe në qoftë se integrohesh në një përqindje të madhe, atëherë ke të drejtë edhe të marrësh disa elementë si pasaporta të qytetërimit tyre, si pasaporta e të tjera. Kam Nefeli Surnara, është një sociologe e cila pak ditë më parë mori pjesë të një ekspozitë e hapur nga një shqiptare dhe jo vetëm kaq, por ajo ka shkruar edhe një libër për gratë shqiptare që pastrojnë dhe mirëmbajnë spitalet e Athinës. Është një studim tepër i veçantë, ndaj edhe ne eksperiencën e Nefelit dhe Nilda Baxhës tham ta sjellim në studio. Mirëmbrëma Nilda. Mirëmbrëma Nefeli. Mirëmbrëma Artur, edhe shikuesve të radio televizionit shqiptar, emisionit Ura. Καλησπέρα Νεφέλη. Καλησπέρα σε όλους. Nilda, që e kemi thirrur sot Nefelin, ka qenë ajo ngjarje e madhe para pak ditëve e ekspozitës, që ajo e mbajti fjalën dhe nga pikpamja sociologjike ajo bëri një interpretim të artit dhe të sociologjisë moderne nëpërmjet artit, apo jo? Po, Nefeli Surnara është sociologe dhe analiste, ajo ka studiuar në Angli dhe ka mbrojtur doktoraturën e saj me temën e punëtorëve emigrante. Për të realizuar këtë, ajo ka vizituar 2 spitale shtetërore këtu në Athinë, ishte dashur një periudhë gjatë kohore, natyrisht që duhet t'i shikonte dhe t'i ndjente ato, të bisedonte me to në jetën e tyre të përditshme, do të analizojmë pak më vonë këtë, dhe është një profesion që me sa duket ajo, siç shprehet, e bën me dashuri dhe me shumë kënaqësi. Atëherë do e falenderoja Nefelin për vëmendjen që i ka kushtuar grave shqiptare. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεφέλη, για την αφοσίωσή σου και την προσοχή που έδωσες στις γυναίκες Αλβανίδες, καθαρίσεις στα νοσοκομεία και όλο το έργο που έχεις κάνει. Εγώ ευχαριστώ που εκείνες είχαν τη διάθεση, με εμπιστεύτηκαν, μίλησαν για τις ζωές τους, για τον αγώνα τους και εγώ αυτό απλά που έκανα ήταν να αναδείξω μέσω της κοινωνιολογίας το πόσο πολύ έχει παλέψει αυτή η πληθυσμιακή ομάδα γυναικών από την Αλβανία και με πόση αυταπάρνηση έχουν ουσιαστικά μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν βοηθήσει τις οικογένειές τους και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα. Po, Nilda? Falenderon njëkohësisht dhe ajo në mënyrë të veçantë të gjitha këto gra, të cilat i përkushtuan kohën e tyre dhe i dhanë rëndësi pyetjeve që ajo u drejtoi dhe punën që ato bënin nëpër spitale, mënyrës se si e bënin, mënyrës se si rritën fëmijët, duke punuar me përkushtim jo vetëm përpara detyrimeve të tyre përballë spitalit, por edhe nëpër familjet të tyre, sepse në bisedat që Nefeli kishte, natyrisht që hyri deri në thelbin e problematikave që ato i shtronin përpara. Sociologjia moderne, një nga objektet ka emigracionin. E merr si pikë fundore të shoqërisë apo e merr si pikë sociale nga e cila do mbështetet shumë ekonomia e gjithë botës? Νεφέλη, η σύγχρονη κοινωνία, περνάμε όπως βλέπεις στις ερωτήσεις, η σύγχρονη κοινωνία έχει σαν στάθμευση την εργασία, τη δουλειά, τις επικοινωνίες μεταξύ των ανθρώπων. Dhe njëherë Artur pyetjen. Qartë. Pjesën e dytë të pyetjes, sepse ishte shumë e gjatë. Shtresa e emigrantëve, pyetja kjo është, shtresa e emigrantëve në sociologjinë moderne merret si pikë referimi i shtresës fundore të shoqërisë
apo pika nga fillon zhvillimi social? Όλοι οι μετανάστες αναφερόμαστε στην αρχή σε όλη στη δουλειά που αυτοί κάνουν, δηλαδή αυτό που εσύ έχεις σπουδάσει και αυτό που εσύ έχεις μελετήσει, με τι βάσεις τα μελετάς αυτά το κάνεις. Όταν λες με τι βάσεις, εννοείς πώς το κάνω, τη μεθοδολογία μου? Ναι. Η μετανάστευση και η εργασία είναι απόλυτα συνδεδεμένα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι αφήνουν τον τόπο τους, την πατρίδα τους, με την ελπίδα να επιστρέψουν, να πάνε σε έναν τόπο που θα τους προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία. Οπότε για εμένα η εργασία και η μετανάστευση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό Emigrazioni, να βάλουμε ένα stop για να μπορέσω, για να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί στο τηλεθεατή. Emigrazioni dhe puna janë shumë të lidhura me njëra tjetrën dhe natyrisht këtu fillon dhe zanafilla e profesionit të saj në mënyrë që ajo të zgjedhë elemente dhe të pasqyroj këto lidhjet sociale. Ναι, Νεφέλη. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ήρθαν άνθρωποι από την Αλβανία με την ελπίδα να βρούνε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, να προσφέρουν στις οικογένειές τους. Οπότε, εγώ όταν ξεκίνησα την έρευνά μου, ήταν βασικό μου μέλημα και βασικός μου στόχος να μάθω πώς είναι οι εμπειρίες αυτών των γυναικών στην εργασία τους. Είχαν πάρα πολλά πράγματα να μου πούνε. Në Greqi kanë ardhur shumë, siç e dim të gjithë, shumë emigrante me familjet e tyre shqiptare, të cilat kanë filluar punë dhe natyrisht aty ndodhi dhe studimi i saj, sepse ishte më se natyrshme që ajo të krijonte kontakte me to për t'i studiuar dhe për të nxjerrë përfundime nga ky vështrim që ajo do të bënte tek puna e tyre. Ναι. Η δουλειά τους είναι η ζωή τους και την αγαπάνε πάρα πολύ. Είναι ένας τρόπος να νιώθουν οι ίδιες αξιοπρεπείς. Όχι η mënyrë që ato të ndihen me dinjitet. Να προσφέρουν. Të japin në familjet e tyre. Και να κάνουν πολύ μεγάλα βήματα για τη δική τους βελτίωση και τις οικογένειές τους. Dhe të mund të bëjnë hapa shumë të mëdha për përmirësimin e jetës së tyre dhe të familjes së tyre. Έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες θυσίες από τότε που ήρθανε. Natyrisht që qysh në fillim ato kanë bërë shumë sakrifica. Και για εκείνες η δουλειά δεν είναι ντροπή, είναι η δύναμή τους και το όχημά τους για τη ζωή. U përpoqja të kuptoja sepse kemi një problem me zërin dhe për të gjitha ato puna e tyre është jo vetëm dinamika, por dhe ajo çfarë u jep atyre jetë. Që është shumë e rëndësishme. Po. Atëre unë do desha Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Νεφέλη, για τα κορίτσια μας. Atëre në këto gra ajo ka parë nivelet të ndryshme intelektuale. Një pjesë e tyre janë me universitet të mbaruar, por i përkushtohen punës tyre. Σε αυτές τις γυναίκες που εσύ έχεις μελετήσει, Νεφέλη, η παιδεία τους είναι διαφορετική. Μερικές από αυτές μπορούν να έχουν και σπουδές στα πανεπιστήμια στην Αλβανία. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολλές από τις γυναίκες που μίλησα και που γνωρίζω έχουν πτυχία, έχουν σπουδάσει, έχουν πάρα πολύ καλή παιδεία. Shumë nga ato gra të cilat ka studiuar në Feli kanë edhe diploma dhe kanë studiuar në universitet. Po. Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα γενικά με την παγκόσμια μετανάστευση, ότι πολλές και πολλοί άνθρωποι έχουν σπουδές
και αναγκάζονται να κάνουν κάτι λιγότερο από αυτό που έχουν σπουδάσει για να επιβιώσουν. Dhe ky është një problem botëror, sepse shpesh herë migrantët kanë studiuar në vendet e tyre dhe aty ku emigrojnë është shumë pak ajo e cila bëjnë. Dhe ky është një lloj problemi. Ναι, Αλλά να προσθέσω κάτι, Νίλντα, πολύ σημαντικό. Πολλές από αυτές τις γυναίκες συνέχισαν τις σπουδές τους στην Ελλάδα και έχουν κάνει πολύ σημαντικά πράγματα εδώ. Άρα, dua të shtoj thotë që shumë prej tyre i kanë vazhduar studimet e këtu dhe kanë bërë hapa shumë të mëdhaja. Po. Ne? E ka parë zhvillimin e tyre gjatë periudhës studimit që ka bërë për 2 vjet me to? Έχεις δει αυτή την εξέλιξη των γυναικών αυτών όσον εσύ ήσουν αυτά τα δύο, επειδή σου έχει πάρει 2 χρόνια νομίζω αυτή η μελέτη, η παρατηρικότητά σου τι είδες, τι κατάλαβες, δηλαδή όντως έχουν εξελιχθεί σε εκείνα τα χρόνια έως τώρα? Πάρα πολύ έχουν εξελιχθεί και πρέπει να πω ότι ο COVID ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά πολλές από αυτές τις γυναίκες, επειδή ήταν νοσοκόμες στην Αλβανία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί γιατροί ρώταγαν τις συμβουλές τους και πολλές από αυτές έγιναν νοσηλεύτριες μετά. Ναι, με Νεφέλη, μισό λεπτό για να τα καταφέρνουμε. Ka parë shumë evoluimin e këtyre grave dhe shpesh herë disa prej tyre kanë arritur që të studionin ndërkohësisht që paralel ato punonin dhe nga pastruese u kthyen në infermiere ose ndihmës infermiere. Qartë. Ne, Nefeli? Pyetja që desha të bëj tani është kontakti me këto femra e ka bërë të afrohet me psikologjinë e një vendi që është fqinj Shqipëria. Ka arritur të kontaktoj meshkuj shqiptar për këto problem, për këtë analizë? Nëpërmjet tyre po, megjithatë ta pyesim. Po, ta pyesim sigurisht, se kjo ishte më interesant. Nefeli. Meshkuj për të parë diferencën intelektuale dhe interesat ekonomike. Po, e ka kuptuar, sepse ishte një nga bisedat që ne dhe kishim zhvilluar përpara disa ditësh. Nefeli, στις επαφές που εσύ είχες με εκείνες τις γυναίκες, λογικά έχεις μιλήσει και έχεις δει όλη την παιδεία τους, αλλά έχεις καταλάβει κάτι για την παιδεία των ανδρών τους? Για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εικόνα που εσύ έχεις πάρει στο total. Καταρχήν, μιλάγανε πολύ για τις οικογένειές τους, οπότε συνολικά. Πολλοί άντρες, αντίστοιχα, και εκείνοι είχαν σπουδάσει, αλλά αναγκάστηκαν ερχόμενοι στην Ελλάδα να κάνουν κάτι άλλο. Femrat me të cilat dhe gratë shqiptare me të cilat Nefeli ka bërë studimin e saj, flisnin shumë për familjet e tyre. Kishin dëshirë të flisnin. Dhe nëpërmjet tyre ajo studioi dhe kuptoi dhe anën psikologjike të meshkujve. Shumë prej tyre kuptoi që edhe ata kishin studiuar, por puna që bënin në Greqi ishte më tepër ullët si në ndërtime apo në puna të ndryshme. Normal. Ka parë përkushtim të meshkujve për gratë? Νεφέλη, έχεις δει αφοσίωση των ανδρών τους στις γυναίκες? Βέβαια και έχω δει και μπορώ να σας δώσω και ένα παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό. Εγώ συνεργάζομαι στην Ελλάδα με μια πάρα πολύ καλή ΜΚΟ που λέγεται Ζωή. Είναι ο Σύλλογος Ζωή. Λέγεται Ζέτα, πώς είναι η ζωή στη αλβανικά? Γέτα. Γέτα. Ka një bashkëpunim me Feli me organizatën Jeta, dhe natyrisht që ka parë meshkujt dhe mënyrën e përkushtimit të meshkujve shqiptar ndaj bashkëshorteve dhe ndaj grave të tyre. Ναι, Νεφέλη. Είναι μια οργάνωση γυναικών για την ένταξη των γυναικών από την Αλβανία στην Ελλάδα, όπου βασίζεται πολύ στην γυναική αλληλεγγύη και στο πόσο πολύ υποστηρίζουν η μία την άλλη. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι και οι άντρες αυτών των γυναικών τις αφήνουν
να συμμετέχουν σε αυτή την οργάνωση, τη στηρίζουν, συμμετέχουν και εκείνοι. Ένα απλό παράδειγμα έδωσα μόνο ένα παράδεigμα. Ναι. Nefelica contacte ka krijuar kontakte me shoqatë jeta këtu në Athinë, është shoqate grave, e cila ka dhe disa dek në disa qytete të tjera në Greqi. Aty ka kuptuar që meshkujt u sillen mirë sipas saj dhe I lën në mënyrë që ato të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, të krijojnë kontakte lidhje tyre, të argëtohen dhe të zgjidhin problemet që ato mund të kenë në jetën e tyre. Nefeli, janë të emancipuara femrat shqiptare? Είναι οι γυναίκες, οι Αλβανίδες γυναίκες που εσύ έχεις μελετήσει, είναι προχωρημένες? Πώς τους έχεις δει εσύ? Νίλντα, οι γυναίκες που έχω μελετήσει είναι ανεξάρτητες, είναι αυτές που στήριξαν την οικογένεια όταν είχαμε κρίση στην Ελλάδα και η οικοδομή δεν υπήρχε, έπρεπε εκείνες να δουλέψουν περισσότερο. Mbështetën shumë Greqinë në kohën që ajo kaloi krizën ekonomike, duke u bërë njëkohësisht dhe mbështetëse të familjeve të tyre, ναι. Κατάφεραν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους να πάρουν την ηθαγένεια. Harritën që të studionin fëmijët e tyre, të cilët njëkohësisht kanë marrë dhe shtetësinë. Και εκείνες, με τη σειρά τους, ξέρω αρκετές από αυτές να σπουδάζουν. Dhe njëkohësisht një shumë prej tyre të cilat arritën dhe të studiojnë këtu në Athinë, në Greqi në përgjithësi. Femra në punë, në pastrim, sigurisht ka qenë objekt edhe I artit, siç ka qenë Mama Klorin, por ashtu ka qenë edhe ai teatri I famshëm që unë e përmend vazhdimisht, Ne pastruam Athinën, një dramë e vendosur në Athinë. Vëmendja është shumë tek kontributi që ato japin në zhvillimin e vendit ku jetojnë. Azhirishme στο project της Dorenda Τζόγου, Mama Klorin, την οποία εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Επίσης, επισημάνει ο παρουσιαστής για ένα θέατρο πριν μερικά χρόνια, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ θόρυβο στην Ελλάδα. Εμείς καθαρίσαμε την Αθήνα, που μερικοί συνθέτες πήραν την ιστορία της μιας γυναίκας, δεν γνωρίζω αν εσύ ίδια το γνωρίζεις αυτό, για να κάνουν art. Αλλά έχουμε και την Dorenda, η οποία πραγματικά με αυτή τη σκληρή δουλειά κάνει ζωγραφιές, κάνει διάφορα βιντεάκια, κάνει ένα project πολύ διάστατο. Έχουμε βάση από αυτές τις γυναίκες να κάνουμε art όπως Dorenda και πριν από λίγα χρόνια θέατρο. Νομίζω ότι το project της Dorenda, το Mama Klorin και αυτό που είπατε για το θέατρο είναι πολύ δυνατά. Është një projekt shumë I fuqishëm projekti I Dorendës, Mama Klorin, dhe njëkohësisht teatri që ju e thatë përpara. Γιατί βλέπουμε τον αγώνα σε ρεαλιστικό πλάνο και σε καλλιτεχνικό και μπορεί αυτό να δώσει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Sepse shikojmë përpjekjet e këtyre grave, të cilat bëjnë një punë të vështirë, na e pasqyron në art dhe nëpërmjet kësaj mund të japin mesazhe shumë të mëdha. Sigurisht. Ότι αυτές οι γυναίκες παλεύουν, μπορεί να δυσκολεύονται, αλλά είναι ηρωίδες καθημερινές. Dhe mesazhi është pikërisht ky që këto gra vërtet përpiqen, lodhen çdo ditë, por janë heroinat e jetës së përditshme. Studimi I grave, që ju jeni përkushtuar në 3 projekte, të paktën që ne kontaktojmë, ka një të ardhme, e cila është bioteknologjia dhe teknologjia në zhvillimin e tyre. Mendon se ky brez grash do integrohen në teknologjinë e jetës? Në bioteknologjinë? Do I besojnë asaj?
οι δύο μελέτες με τις οποίες εσύ δουλεύεις αυτή τη στιγμή. Κατά την άποψή του έχει να κάνει με τη τεχνολογία, τις καινούριες τεχνολογίες, τις βιοτεχνολογίες και νομίζεις ότι οι γυναίκες που εσύ έχεις μελετήσει θα έχουν σχέση στο μέλλον με αυτή τη τεχνολογία που έρχεται. Λογικά, εφόσον ξέρουμε ότι αλλάζει με ρυθμούς πολύ γρήγορους. Σίγουρα, επειδή αλλάζει πάρα πολύ η τεχνολογία του καθαρισμού, πολύ σωστά, αυτές οι γυναίκες κιόλας θέλουν να εκπαιδευτούν με καλύτερο εξοπλισμό για να είναι και πιο προστατευμένες στη δουλειά τους. Natyrisht që për paron teknologjia dhe është mëse logjike që ato të kenë lidhje me teknologjinë sepse duhet që të kenë mundësi që të punojnë dhe të përmirësohen në punën e tyre. Ne? Nefeli? Këto vërtet do kenë, a kanë kapacitetet, kjo ishte dëshira për të ditur, a kanë kapacitetet e nevojshme për të updateuar me kohën? Έχουν πιθανότητες αυτές οι γυναίκες για να μπορέσουν να είναι στο ίδιο βήμα με την εξέλιξη που έρχεται στην τεχνολογία. Επειδή ξέρουμε, είναι χειροκινητές οι δουλειές τους. Μπορούν όμως να βελτιώνουν και την σκέψη τους και την εργασία του μέλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το μέλλον θα είναι όντως πολύ τεχνολογικά ανεβασμένο, θα πρέπει να υπάρχει επανεκπαίδευση των συγκεκριμένων ατόμων που δουλεύουν σε αυτές τις δουλειές. Νομίζω όμως ότι θα αλλάξει πάρα πολύ το επάγγελμα, οπότε θα αλλάξουν και οι απαιτήσεις. Duke parë që teknologjia zhvillohet me hapa shumë të shpejt, natyrisht që dhe këto gra duhet që të kenë trajnime të veçanta, sepse do të jetë shumë kërkuese puna dhe profesioni i tyre. Detyrimisht dhe ata do të trajnohen dhe disa prej tyre, ndoshta shumica, do të kenë përmirësim. Kjo ishte interesjon, në fakt. Kjo ishte, domethënë, duhet ndërtuar projekte për këto, apo janë detyra shtetërore të cilat të gjithë shoqërinë e zhvillojnë? Για αυτές τις εκπαιδεύσεις που εσύ μας είπες, Νεφέλη, θα υπάρχει, εσύ τι νομίζεις με αυτό της γνώσης σου, θα υπάρχει project ή θα μπορέσουν να είναι προγράμματα κρατικά, ας πούμε? Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει στο μέλλον αυτό? Για την εκπαίδευση συγκεκριμένων επαγγελμάτων? Φυσικά. Εγώ θεωρώ ότι οι καταρτήσεις που μπορεί να κάνει και το κράτος, μπορεί να αναλάβουν κάποιοι οργανισμοί, γιατί θα υπάρχει ανάγκη. Όπως υπάρχει ανάγκη από εργατικό δυναμικό, θα υπάρξει και ανάγκη από επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Είτε βέβαια αυτό το εργατικό δυναμικό είναι μετανάστες και μετανάστριες, είτε αυτό είναι γηγενείς πληθυσμοί. Αυτό αφορά όλους. Γιατί η τεχνολογία αφορά όλους. Është një çështje që na përket të gjithëve, teknologjia përket të gjithëve, dhe nga momenti që do të kemi nevojë për krah pune, do të dalë nevoja edhe e trajnimit të këtyre punëtorëve. Detyrimisht, ajo është një çështje që do shtrohet. Do të ketë organizma apo jo, është një çështje shumë teknike, por është shumë objektive gjithçka që do të kërkohet. Gjithmonë i kërkohet sociologëve edhe ardhmja. Kjo është prandaj edhe kërkoja. Në sociologjinë bashkohore, studimet janë baza e të ardhmes. Prandaj pyeta edhe ky grup shoqëror, a do të trajnohen apo në një të ardhme të afërt. Por atëre është e ardhmja komuniteteve vjen nga studiusit e sociologjisë. Pyetja ime është, këto studime që Nefeli ka marrë, a i kanë institucionet përkatëse për të parë zhvillimet dhe nevojat sociale për implementimet të reja? Nefeli, στις δύο project που εσύ έχεις κάνει,
όλα το κρατικό μέγεθος, ας πούμε, τα μελετάει αυτά που εσείς, τα αποτελέσματα, όλες τις αναλύσεις που εσείς κάνετε, για να μπορέσουμε για τις μειονότητες, ας το πούμε, η αλβανική μειονότητα, όλες οι μειονότητες των μεταναστών, για να μπορέσουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα σε σχέση με αυτά τα δύο project που εσείς κάνει? Κοιτάξτε να δείτε, η κάθε μεταναστευτική πολιτική της κάθε χώρας συμβουλεύεται πάντα έρευνες και αποτελέσματα ερευνών. Γιατί η έρευνα πρέπει πάντα να συμβουλεύει τη χάραξη πολιτικής. Çdo shtet, thotë Nefeli, merret me këshillimin e këtyre sociologëve dhe të këtyre projekteve që ato bëjnë. Është pikërisht ajo që ju thatë pak më përpara. Ναι. Εμείς τώρα αυτά που κάνουμε project, το ένα είναι ένα πολύ μεγάλο αρχείο με τις μεταναστευτικές ιστορίες και ελπίζουμε τα πανεπιστήμια, δεν είναι ακόμα έτοιμο, όταν θα είναι έτοιμο, ελπίζουμε τα πανεπιστήμια, οι οργανισμοί, τα Ινστιτούτα, τα Υπουργεία να το συμβουλεύονται αυτό το αρχείο. Αν κατάλαβα καλά, επειδή είχα μια διακοπή στη φωνή, δεν έχουμε καλή σύνδεση σήμερα, μιλάμε για τις ιστορίες των μεταναστών που εσύ μαζεύεις στα αρχεία μαζί με την ομάδα σου για το project, έτσι? Σωστά. Njëri prej projekteve me të cilat Nefeli studion, më duhet ta pyesja sepse kemi një vështirësi me zëri sot. Njëri prej projekteve me të cilat Nefeli studion është të mbledh histori nga jeta reale e migrantëve. Është një grup pune dhe ato i marrin në mënyra të ndryshme, me zërin e tyre, me të shkruara dhe natyrisht që mbeten në mënyrë anonime të gjitha këto dëshmi. Kjo jep të kuptoj dhe në rezultatet, me sa duket që të kryon një histori të plot të emigracionit. Nilda, e ke Nefelin aty, mund të tash e ke edhe si gazetare, por edhe si bashkëpunëtore në këto momente? Unë faktikisht këto mendova qysh kur mora vesh që Nefeli kishte vizituar në spitalet gra shqiptare të cilat kanë punuar. Janë shumë tema dhe të gazetarisë që ndoshta ne i kemi anashkaluar, po është e vërtet. Atëre, Nefeli do ketë studimin për gratë emigrante. Sa përqind e këtij studimi do t'jenë gratë shqiptare? Nefeli, στα δύο project που εσύ κάνεις, πόσες εκατό των γυναικών είναι από τη χώρα μας? Για το μεγάλο αρχείο... Kemi probleme zëri sot. Po, edhe njerë, po. Nefeli. Και άλλη μια φορά σε παρακαλώ, Νεφέλη. Στο project που κάνουμε για το μεγάλο αρχείο με τις μεταναστευτικές φωνές, κάνουμε τώρα μία δράση για το ημερολόγιο. Συλλέγουμε ιστορίες μεταναστών και μεταναστριών που εκείνοι μας δίνουν το προσωπικό τους ημερολόγιο. Και σε αυτές τις ιστορίες έχουμε συμμετέχουσες, οι οποίες είναι όλες γυναίκες που έρχονται από την Αλβανία. Projekti për të cilin aktualisht në 2024 Nefeli studion me grupin e saj, siç e thash, do të paraqitet në mënyrën e një kalendari ose ditari, le ta themi kështu, dhe një pjesë e mirë e këtyre dërmuese janë emigrante nga Shqipëria, të cilët kanë paraqitur me bujari historitë e tyre. Atëherë do e falenderoj Nefelin që ishte në emisionin Ura dhe që ka bërë një punë kaq të bukur, kaq të madhe për emigrantet shqiptare. Είμαστε στο τέλος, Νεφέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για την όμορφη και πολύ καλή δουλειά που εσύ έχεις κάνει για τις γυναίκες από την Αλβανία. Εγώ ευχαριστώ τις γυναίκες από την Αλβανία που με εμπιστεύονται και μου δίνουν τις ιστορίες τους και συνεργαζόμαστε και αναδεικνύεται η δική τους η φωνή. Falderon dhe ajo të gjitha gratë të cilat i kanë besuar historinë dhe i japin në një mënyrë të tillë zërin e tyre dhe opinionin e tyre.
Do e falenderoja edhe unë për pjesën e sociologjisë që është paraloj e të ardhmes edhe e të emigrantëve sidomos, por të falenderoj edhe ty, Nilda, që subjektet tilla nuk të shpëtojnë. Megjithatë do përshëndes Nefelin. Nefeli, faleminderit. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι άλλη μια φορά, Νεφέλη, για όλο ό,τι κάνεις εσύ, επειδή η σοσιολογία, όλη η δουλειά σου, η κοινωνιολογία είναι μπροστά, είναι ένα βήμα μπροστά. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Atëre, Nilda, me qënë se Nefeli e kishim dhe ajo e ka parë këtë këndvështrim, Nefeli do të largohet, besoj sepse nuk do të pengojmë më tepër. Një javë intensive me shumë ngjarje iku dhe një javë tjetër, po kështu vjen. Veprimtaria artistike në Athinë edhe në disa qytete, veprimtari të shoqatave sociale njëkohësisht edhe përgatitje për muajin maj. Si duket 3-4 muajt e para të vitit janë sulm, si që janë dhe 2 muajt e fundit, apo jo? Po, unë para ca dite ndoqja një ceremoni të misionarëve të paqes. Ishte një ceremoni shumë e bukur, e cila u zhvillua me praninë e ambasadores Luena Hajdaraga dhe të gjithë komisionit të organizues. Disa personalitete me të cilat unë i kam publikuar dhe në revistën time emrat e tyre, morën një çmim dhe është me të vërtetë një mesazh shumë i bukur. Ata të gjithë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në migracion, me punën e tyre, me përkushtimin e tyre dhe sakrificat njëkohësisht, dhe kalon nga njëra stafet në tjetrën gjithçka që ato kanë bërë. Njëkohësisht, shumë shpejt kemi një film i cili vjen në Athinë, në gjuhën shqipe dhe është ndoshta filmi i parë nga Ermal, pa kujtopi emrin. Mamaqi, po, Ermal Mamaqi. Po. Me titra në greqisht, në për kinemat Athinës do t'jetë kjo shfaqje dhe unë i ftoj emigrantët ta ndjekin. Dhe natyrisht që aktivitetet e shoqatave janë gjithmonë të pranishme, jam në pritje të aktiviteteve të tjera. Nilda, të falenderoj që ishim sot, do komunikojmë sërish të bashkë, sepse aktivitetet duhet vinë, po kësaj radhe në emisionin Ura vinë nëpërmjet Nildës. Të faleminderit, Nilda. Unë të falenderoj që më jep mundësinë dhe tani dua të falenderoj njëkohësisht të gjitha këto gra, duhet të përulemi të gjithë shoqëri për punën e tyre që ato kanë bërë, për kushtimin e tyre. Gjithë shoqëria jonë duhet të ketë një respekt të thellë, sepse ato jetojnë çdo ditë me mikrobet, me pislëqet, në aromën e klorinit, për të na falur ne pastërti. Kështu që teknologjia përparon me hapa të shpejt, por me sa duket, do shpirt ajo teknologji. Mënyra për të bërë dinjitoz nuk na e mëson të teknologjia. Këto gra na japun shembullin e tyre për këtë. Të falenderoj, Nilda, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë.